Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam tagsni. Ka kinhun ginong tribala ne ka all jantia master role workers and laborers union ka wan shakmat ban kentu ya ka sarkar bakan pentri kam ya ka Meghalaya regular casual worker scheme 1996 habaro ki department Khamtam Hajainti Hills. Penpau ka president Dayo 1P ka all jantia master role workers and laborers union hakjing yakran bakilal. Pathai khubor Hashilong Press Club menta ka arpratrik unailar. Kadayo 1P kalapan pau bahajan Jantia Hills kani ka scheme kam shimlatri kam hakikat tu kat niki department jong ka sorkar. Kalau ong bakani ka scheme kaladon arpu fras nem na do bala amendment ndai ngosi bahadu menta ki department ki klempentri kam satya. Ngadai i Dayo 1P ya kai na president jong ka all Jantia master workers and labor union. Kaphang menta kasni bang ikwa ban keren naga benta kaneka star question jong is mirror born seal MLA na nangpo bila keren naga hang tu RCW naga benta jong ki daily wages de ni ye kaneka answer ba isa CN ila answer menin gasni ba ila ong ba ya kaneka scheme la implemented habaro department naling jongi Jantia Hills ni siamba kamdai kumta don ki department ki ba long lightly ki point number 1 kadai ka fully implemented don ki department ki ba half implemented don ki department but non implemented ye kani ka scheme ye kani ka fully implemented kadai tani ye kani ka water and soil conservation department ang taga horti agriculture takini ka half implemented pat kidai ki PWD hakani kipen half implemented jengman paki aitang ya ka status yaki master nani ki daily wages ibadan habaro department ibadan ko Jantia Hills tahan ra ka scheme ka ba ya ka tu ka benefits ka badan hapo ka scheme pat ngimdan ngimyo jengman to ngimyo ta ka status taya ka non implemented pat ni don ka PHE department bat kani ka art and culture department kini tang ye ka status ru kim ya deskawai pat ni sosi nakaliang ka sanjungi namar ba haka education department pat don ki ba master ki badan hangi ha department bai tang ye ka tu ka status ru kim ya nrai ki ya pat da ka ba ki le ka case shahid court da ka order jong ka high court ki yo pat ya kaneka status jong ka RCW nrai yaki benefits pat ki badan ko ka RCW kim ya hado menta te ni na liang jong ka seng ni akhblai ya ka sarkar ba hoon ni ba ya kaneka scheme Meghalaya regular casual scheme 1996 kala don ka tu ha uni bulan September kan riu tore kan yo aku prasnan te ni na kaliang jongi kaseng ni ai kublai ya kani ga government bementa ba ha kani ga government ni la pentrekam kala pentrekam ya kani ka scheme nrai takum karata jong kani ka scheme a pas na kandak to te ni ya iba ha kisna menshwa ni mbyo ya kini jimu toy ba nrai ha kani pa kanti ni ya ni ai kublai ya usian jongi pandrak ke sama ba haki department prepare don ki bala pentrekam don pat kumbanga umutan ki bapat pentrekam ro te ni ka padi usian jongi ba un ai ko hukum lene ai ka jingung kran ne i ban hukum ye ki officer habaro ki department ki badan ko Jantia Hills bakin pentrei kakum ba isar ila juba ba kani ka scheme kala pentrai habaro department tini ni kermen scam ba isa konrad ke sangma in yok snow lang ba kani ka conference jongi ba intip yo le se ba i ki klem tip ya kani ka bajia ha Jantia Hills tanaga ta daw ni kwa ban pensyai tini ngim don ru kanu ke jing kano lani ngim don ru kanu ke jing against ye kino ki government nado ka kasna 1996 hado menta ni kwa ba
ngin penbaik ni kwa sokar bakan penbaik ya kini ke skim kenang ba ni kum ki daily wages mengin yo ya kini ki jiman toy baro kumba kini ke skim kala don tini kwa ba habaro ki department baro ki master lane ki daily wages kin yo ya kini ki jiman toy namar besnosi lane ni sngokrem kum ki nong belas ni ro kini ke skim kala don ako khas nan hendrai hadu muntan kala tai ban ya sha Hendrai ni si ban ong badang don chu di department kiba tang ya status RCW ro kim pan ya ni karpat ya ke government ni karpat yu ki MLA habaro san pun kendai ngot bakin ong habaro ki officer in charge jongka department khamtam di bidang hajai dehels bakin snobha ban le ya kene ke skim khnang ba ni baro kinong belas ni yin yo ni jimon toy baro